Suezki tonge Davos na zamlingi penjo lengde choshimbe thola kholo khön yonggi chepsi guti dang chongbe guti cheka nam zomgi yobje tonan zowo kisha ki makchula tweshin batang Ukraine ge sinzi Volodymyr Zelenskyy yi Davos ki dengje phejo dang de zambuleng la khonggi gegab ki urusu zenju war zing shimbar shenla nyanga the sibe kola tensu dang yobje. If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, Misushiki tening anzu Ukraine kone twendare samna zawe chane nonjure Ukraine gene urusu zensu chigu sasho da tuze syo yo ba ka sedu roshin yo kisi maombe lokashe jela Putin la zingu gi yona tadang anzu logo jengi mangmitsu zingde be kapkyan rela kezu tadane koranta koranki maage tabju mabasyo na yaga mare tham jesongdo to him and his war strategy now, while our brave men Zelenskyy sungshe la urusu lamsen lendep chemepse urusu malo khowe chonja saba maza chimbu tongwe kapsu Ukraine la chonja saba zara cha yudu ari chozo ome jidun chobe tuminamgi Ukraine ki denja rogram chedo dolo thebung ngapchu chube zara roson tongju timja shika yubje zaming mani mor Davos ru gekap ni gi pyompu naba jente nabe kabla chisi thonje Blinken ki ari gekap gi gyapyo ni yun to ne jure jesongdu. We're determined to sustain our support for Ukraine, and we're working very closely with Congress. Ngaju Ukraine la gyabju yune thuba chegyur yuwa mela ngaju thwezo da nyamtu ledun dubgyur nyamle cheshin yu jesongdu thi ring la Europe nyamde na la Ukraine chedo dollar thebung ngapshu ngapshi rogram ki timja la Hungary gakje cheshin yobje Europe nyamde hanzo soso yi dawa jeme chokshin teng la Hungary gyabju yume la matyobar Ukraine ki mixe mangu ki timja la katwena ju yenje sungdu Ukraine ki tuncho gegab Latvia yi langcho chunbe shedang la gyo dong gu reje judo. It is necessary as long as it takes. I think we must change that rhetoric that we are going to support and we Nganzu Ukraine la gongko khachu yuyu phado gyabgyo chegyu thang thuzu chisam gona ya gyabgyo chegyu yenshi shebati nganzu khadu yene khoshin yore taje nganzu shedang la gyuwa dong ne Ukraine la gekha matho bhardu nganzu gyabgyo chegyu yenba shegudu jeju yu Wenga Ukraine ki tuncho chame shedang sabar ngulen yobe namba thmebre Davos ki chokshin thola kange mangbul lenglo chigi yobe thokpada thezum lepsi wenga sinzi Zelenskyy la dalen chile mebani Europe link da zambul link shidir nyenga cheshune urusu imbasedu